Si ti ovo sredio? Mislio sam sljedećeg mjeseca da pozovem sve viđenije ljude iz grada, da svečano otvori krematorijum, a ovog da predstavim kao vlasnika. Ali Mavraz neće da radi ovaj posao. Hoće gospodinu cirkuzante. Krematorijumi su budućnost u svim civilizovanim zemljama. Jeste, to je istina. To sam baš sad vidio po Nemačkoj kad sam kupovao filmove i tražio ove tvoje osigurače. Neće više ljudi da se sahranjuju u blatu i loči. Neće kulturni čovjek godinama da trune. Gotovo je više sa zastaralim sahranama. Mi moramo ići u korak sa svijetom. Sve može da propadne, da nestane, samo je smrt siguran posao. Laki, brzo! Šta je sad opet? Umro je dok sam mu davala lek. Moj Teko. Nemojte slučajno tati da kažete da je moj otac umro, to bi ga dotuklo. Za njega će njegov tatuška uvijek biti živ. Treba obavestiti njegove prijatelje. Njegov posljednji prijatelj je umro krajem prošloga veka. Teko. Srce će mi pući.